हेलो फ्रेंड्स स्वागतम जनाइছোঁ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আজি এটা ষ্টুডিঅ'ত আহিলোঁ একচুৱেলি ষ্টুডিঅ' মানে এইটো হোম ষ্টুডিঅ' মানে এজন দাদা আৰু বাইদেৱে মিলি ষ্টুডিঅ'টো বনাইছে চ' তাত আমাক কি উইকেণ্ডত মানে মতা হয় মানে প্ৰতিটো মাহৰ এটা বা দুটা ছানডেত তেওঁলোকে এটা প্ৰিণ্ট পাৰ্টি কৰে এতিয়া প্ৰিণ্ট পাৰ্টিটো কি হয় সেইটো দেখাই আছোঁ বাৰু চ' সেই প্ৰিণ্ট পাৰ্টিত আহিলোঁ আজি চ' কি কৰোঁ চাই থাকক ইয়াত কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ প্ৰিণ্ট পাৰ্টিত আমি এনেকুৱা সৰু সৰু চাইজৰ কাম কেইটামান কৰিম গোটেইকেইটা মিলি ইয়াত মানুহ আহিছে দাদা বাইদেউহঁত আহিছে এই গোটেইকেইটা মিলি কাম কৰিম চ' এনেকুৱা বনাই আছোঁ খোৱা মেলাও হ'ব ইয়াত চপত হয় দেই খাই লৈ এনেকৈ কাম কৰিম ইয়াত লাঞ্চো কৰিম একেলগে তো কথাটো হ'ল কি যে এনেকৈ সপ্তাহত বা মাহত যেতিয়া আমি যিকেইটা মানে বেংগলোৰত আৰ্টিষ্ট আছোঁ সেইকেইটা লগ হৈ কথা বতৰা পাতোঁ আড্ডা দিওঁ লগতে কামো কৰিলোঁ লাঞ্চ কৰিলোঁ একেলগে তো মেইন সেইটোৱে আৰু তেনেকৈ কামবিলাক কৰা হৈ আছে চ' বলক আৰু কি কৰি আছোঁ দেখাই আছোঁ ভিডিঅ' স্পেচটো দেখাই আছোঁ এইফালে আছে এটা প্ৰেছ প্ৰিণ্ট কৰিব পৰা এইটো এটা প্ৰেছ আৰু এটা আছে বাকীবিলাক কামবিলাক ডিছপ্লে কৰা আছে ইয়াত এইখিনি স্পেচ কাম কৰা ইয়াত টেবুল আছে ইয়াত বহি কাম কৰিব পাৰি এইফালে ইং চিং থোৱা এইখিনি জেগা ফুটবলৰ ইয়াত ইং চিং কিবা কিবিবিলাক আছে এইফালে এটা প্লেস আছে এইটো और यहाँ पे दीदी हम लोग के लिए खाना बना रहा है आज लंच के लिए ये देखिए खाना रेडी हो गया ना रेडी हो गया दीदी हाँ तो मैं खाम কিছু পিছত এইখিনি আৰু কি কৰি দেখাই আছোঁ বাকী চাই দেখক सो दादा जी तो फोन ऑर्डर दिला है बोले अनबॉक्सिंग होगा इटू भाई अनबॉक्सिंग करेंगे अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर दिया फोन ऑन हो रहा है हाँ दिखा रहा था वो कौन सा लिया कौन सा है हाँ ये बोला है कैमरा शॉप 108 मेगापिक्सल चार्जर 67 वाट वाव नाइस RAM 6GB 128 storage 37 watt original charger digital C type data cable ये रो कटिंग गोल बाकी इतना तो दिखाया सु अरे तुम वो चला दे कोच भी चलाते सब हो जाएगा ये एकदम क्लासिकल चला भुला दिया नहीं आज अंजन ने सोच वो ब्लॉगिंग कर रहा है पता है अंजन ब्लॉगिंग कर रहा है आजकल आजकल नहीं बहुत पहले से ही किया तू फोटो भी निकाल और मुझे शेयर कर सब हम मोना तू इधर आ जा बैंगलोर हमारे लंच टाइम दाल का लंच टाइम एंड बाउल्स चाहिए बाउल चाहिए मुझे हां बाल ला के दे दो हाँ चलो सर मैं वाइट अत्री इसका एक वीडियो ले तू बाइट ले पर तू मेरे को दे वो क्या है क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मसाला राइस मसाला राइस मसाले और भात। मसाला राइस हम लोग मसाले फिर भात दाली चली की बात करो That's not spicy. और उसे दाली और वही रायता Yes. अभी आपने खाना शुरू कर दिया तो इसका भी लाइव ले रहा है क्या हाँ चला रे सब डाल दूँगा
প্ৰিণ্টবিলাক লোৱা হ'ল, চ' এইবিলাক ডিছপ্লে কৰা আছে ইয়াত প্ৰিণ্টকেইটা। তো কোনোবা আহিলে এনেকৈ মানে চাব পৰাকৈ ডিছপ্লে কৰা থাকিব কেইদিনমান। আৰু বাকীকেইটা আছে প্ৰিণ্ট আৰু কিছুমান এইবিলাক ইয়াত আছে, এনেকৈ থোৱা আছে ড্ৰাই হ'বলৈ। চ' এয়াই আৰু এটা চিম্পল ব্লগ আছিলে, কেনেকৈ এটা দিন পাৰ কৰিলোঁ দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। চ' এইখিনিয়ে আৰু নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। টিল দেন টাটা, বাই বাই।